Kurang apel yuk. Kemana? Emang si Bogarin? Nyeboga tuh. Terus enggak aing di ditu jeung saha? Aya bawa turana di ditu. Geus tuturkeun we aing. Yang geus ayo. Mat. Geus can yeuh. Ki keburu puting. Ayo tuh jangan dan wae. Sia make helm memang boga motor. Enggak. Oh, kemana sih? Campur ke dealer. Yuk, Ka mana, Bro? rekolin ke Arima tuh. Lu di mana? Di mana deket kuburan. Ada siang lewat ka dieu mah. Angker. Kamari kayak curi. Wah, nu bener. Aya jelema dipegat sia. Kade. Ngebejaan we. Pokona mah ade we lewat dinya mah. Ih, sieun aing. Kalem dul, aya aing. Oh, yang geus aya tuh. Oh, kade lah. Sia kade di dinya ada ke kuburanna. Aya curi sia. Singkat curi sia. Aing mangkat lah. Ngomong, Bang. Oh wah, ta, enak ya cing pemintip. Ulah kartu ya, tekan tembok, weh. Wah, ta, ayo nak. Masih kardus teh, kartu teh meni bener pisan aing mah. Geus wayana we nama. Apes banget aing penting ayeuna. Heeh. Poe naon sih enak? Jumat. Malam Minggu oge. Heeh. Minggu malam Senin. Ayo tuh ngerunda teh ka main kartu. Udah mang penasaran ya. Elewae urang ye. Dibejakeun ya ke RT. Hayu ini orang-orang gas main kapelan gas. Hayu gas hayu banget hayu. Beresan. Ayo. Amunang. Senal urang pas mah. Ye, senal urang ya mah. Senal urang mana sih? Ye, itu awak meureun. Oh, itu bukan sendal. Mengarona teh matak. Juga nemeunah. Mana ya enak ya? Mana ya? Kan kemana? Eta rekening ke dinya. Mau kade, penting ya. Mau Bang. Penting. Sedang dinya. Tapi nih tiketnya. Ya. Ya, Lawan mana sih, Bang? Ya, kan saya budak. Ulin apel. Takut lu lagi sinan kebalikna. Bener. Mana tuh aya? Budak aya keneh. Aya. Terus pakai deui lagi deh. Jadi pocong. sip. 1 oke. Ayo lah. Ya, Kurang mah teh kan keliling Oke. Ayo. Neng. Lagi bahas nih buat temen. Saya lagi mau neng kana ngobrol dikit karo Kang Andra. Oh, Ngobrol neng kana bayu. ayo. Dul, ini jalan baturan. Baturannya kayak itu mana diajak aja. Kapan ngelamar Neng? Oh, nunggu di warisan bapak. Lu kayak gue, keluarga harus nakoni bae. Kapan ngelamar Neng? Ini sopo, cuma masalah duit. Gampang. Bisa diurus mandi. Apaan sih, Mang? Budak tadi. Mat, balik sini. Gue dibalik. Ya wis deh, apa balik sini? Ya.
Terus mau balik hati-hati. Tuh, udah nak mau siapnya ah. Kayak Mang, jalannya sebengi. Kuburan angker. Priwen. wis tenang aninyo. Oh, sing bener. Ayo sayo. Oh, siapa kena naon? Ngan teu nganu mana tepak sendal ya dan tarang. Parahnya eta budak. Kue kan bener nih kana anak. Alah wis aja wedi, mau digabung aku. Oh, yuk sayo yuk. Yuk. Mang, mai sih mana jadi kos kieu. Heuh, mah tadi geus dicanang kurang teh Oh, sih. wae. Gara-gara kurang sih Mang yo. wae hayu aing selalu.